تقييم صور المتابعين الجزء الثاني. بص يا شيخ، انا هدي الصوره دي 6 من 10. الصوره تحفه، بس لو ظبطنا الوانها لكده هتاخد ال10 من 10. يلا بينا على الصوره رقم 2. ايه يا شيخ الصوره دي؟ بالله عليك قول لي ايه الصوره دي؟ تكوين مظبوط، اضاءه حلوه، واقفه مظبوطه، كل حاجه مظبوطه. فانا هدي الصوره دي 8 من 10 عشان لو عملت كده هتاخد ال10 من 10. الصوره اللي بعدها، بص يا شيخ الصوره دي تمامها معايا 2 من 10، لكن لو عملنا كده هدي الصوره 8 من 10. بس انت لو كنت مورينا وشك كنت هتاخد ال10 من 10. الصوره اللي بعدها، بص يا شيخ كصوره عاديه تاخد 6 من 10، بس لو عملنا كده تاخد 9 من 10. الصوره اللي بعدها، بص يا شيخ الصوره دي جميله بس كانت محتاجه من كده لكده تاخد ال10 من 10. وانت كمان لو عاوز نقيم صورتك اعمل لايك وكومنت وحفظ للفيديو عشان ترجع له تاني، واعمل 5 اكسبلور، ولو عاوزني اعدل لك صورتك ابعتها لي في الرسائل.